Ebyona birahisha merya kabwohe Muslim Secondary School kushangwa muri Shema Municipality ahamuramwa gwo kutereza abana bakiri bato ngo ahabwo kubakati kintu kwa kacira kabisi وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود kandi n'amashemerwa mingi kurangwa izobe rya primary zirengera 20 zoroho competing mu Quran zoshoma Quran karwe byenderwa kabiri icyo wacabyona tungura ubusalamu primary inspiring abana primary bakashoma Quran bakakora competition icya kabiri no kwenda ngo abantu bamanye nkabo hitwine theology department ushemesa ubusalamu kandi strong niza kubashaba tuteke abana mu mashomero gitu gedini tugahagire na mnonga kabuhe secondary turita abana kurebeka ngo bine kibayongera umudini yabo barugayo Qur'an bajishomire bakumanya eceri nibaza kuba abasilamu barungi kandi baza kuba bari abatura barungi omuseji يقول يا ليتني قدمت abebembezi batari bamwe na bamwe omudini y'obusiramu nabo bashikiraha mukorogo basheke bali kasitabasubye omutino gw'eddiini mukabo sekendi ebintu nebikyuka bigamba yali ensonga yali eganye kabo okutambula abazadde abali baganye okusasula nibasasula kulidi ezaali ziganye nezijja ukweza kumanya mukamarahanga life yawe korobera so nkabeji abatakufayo ntubahigan n'umuzinyagwa mani nicyo kurantera competition kezi twata muno bravo kugira ngo nabo bundi kikaba kwataho batandika kushoma obusiramu bacenga mukamarahanga wabo kandi ese gorobera empakezi zibire zirgeza beji aha rurengo rwa primary kandi abashazira empaka batugambire oko bire chonke by'amana munonga twari batajwid n'inshoma umwana yakushoma amateka gakora kada yanashoma Qur'an cyo mutano munonga icya kabiri twareba abana bashoma ubutetina kuba abomenyesha umwana yanashoma na 18 twareba ikintu cya audibility niko kureba ngo nushoma je ngambe gushoma n'ibgayo oli muwanguzi muganda wange ishomere rya Musakinda Gaten Primary School Mbarara AM Junior School Kaberebere okurwo mu district y'Isingiro Kiboro Primary School na Salim Memorial Primary School nugo gasingire kandi agagona gahirwe bihembo abishomere rya Singa twari hicikopo cy'amani cyango nambwenu ishomeri ya kabiri nayo yatunga ikikopo cyakiriya cyonka alhamdulillah nacyo cyakibonire umuntu atakatina kujumbira umumpakankezi ari kutekateka ngo nibaza kumuhangura ninga naza kuhangura kureka naza mu kumanya abantu nibahangara bata kandi ayine bintu byinge byakwegeramo gasha kwa Mike Twachire